Morina, Ndikumana del Mjafmir Tirana, e shty përpara Ndikumana i drejtohet zonës. Ndikumana hyn në zonë, goditja! Selemani Ndikumana, 1-0 Tirana. Minuta e 45 Sabonis dhe është pikërisht lojtari nga Burundi. Ai që nuk Ndikumana Hamad Katauti yari umwe mu bakinyi b'umupira w'amaguru b'ibihe byose mu Rwanda, wubatse izina rye kubw'ubuhanga, ubwitange n'ubupfura byamuranze mu rugendo rwe rw'imikino. Uyu mugabo wavutse mu mwaka w'1981 yabaye ikirangirire mu mukino w'umupira w'amaguru mu Rwanda no mu karere, azwi nka defender w'intangarugero ufite imbaraga n'ubushishozi bwatumaga agira uruhare rukomeye mu makipe yose yakinnyemo. Katauti yatangiye gukina akiri muto, ariko mu gihe gito cyane yigaruriye imitima y'abafana kubera imikinire ye yuje ubuhanga n'ubwitonzi budasanzwe. Yakiniye amakipe akomeye nka APR FC, Rayon Sport FC ndetse anakinira ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu yayifashije kugera ku rwego rwo hejuru cyane, by'umwihariko ubwo u Rwanda rwitabiraga CAN ya 2004 bwa mbere mu mateka. Uretse kuba umukinyi w'igitangaza mu kibuga, Katauti yari umuntu w'icyitegererezo mu myitwarire, wicisha bugufi kandi ukunda igihugu cye. Abakinnyi bakinanye bamwibukira umutima w'ubuyobozi, ubumuntu n'urukundo yafatanyaga n'abandi mu bihe byose. Nubwo yitabye Imana muri 2017, Katauti yasize azigamye umurage ukomeye mu mupira w'amaguru w'u Rwanda. Yabaye isoko y'icyizere ku rubyiruko, yerekana ko kugira impano bidahagije, ahubwo bisaba indangagaciro, gukorana umurava n'urukundo rw'igihugu. Uyu munsi izina rya Katauti rikomeje kuba ikimenyetso cy'ubunyamwuga, ubupfura n'ubwitange mu mupira w'amaguru nyarwanda, kandi azahora yibukwa nk'intwari y'imikino yazamuye isura y'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga. Kaze mu kiganiro cyacu cya none kuri Tratibu TV. Nje nitwa Justin Mind Harerimana. Ndikumana spak portieri 2-0. Selemani Ndikumana, shërbet nga Bušić, funksionon në perfekcion dyshja sulmit. Ndikumana Hamadi, uzwi cyane ku izina rya Katauti, yari umwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru bakomeye kandi bakunzwe cyane mu mateka y'u Rwanda. Yavutse mu mwaka w'1981 mu mujyi wa Bujumbura muri Repubulika y'u Burundi. Avukira mu muryango w'Abanyarwanda. Akiri umwana muto, Katauti yagaragaje impano idasanzwe mu gukina umupira. Yari umwana wicisha bugufi ariko ufite intego yo kugera kure muri uwo mukino. Yakundaga cyane ababyeyi n'abaturanyi be, batangiye kumubonamo ejo hazaza heza, bituma bamushyigikira uko bashoboye. Nubwo atagize amahirwe yo gukomeza amashuri menshi, Katauti yakuze ari umusore w'umunyabwenge, w'umunyamahoro kandi wubaha buri wese. Izo ndangagaciro zamubereye fondasiyo ikomeye y'urugendo rwe rwose mu mikino. Urukundo rwa Katauti ku mupira w'amaguru rwatangiye akiri muto, akinira mu bibuga by'abana mu Bujumbura. Uko imyaka yagendaga ihita, yahoraga yitoza cyane akina nka defender, aho yahishuraga ubuhanga bwo gufata ibyemezo byihuse n'ubushishozi mu kibuga. Yaje kubona amahirwe yo gukinira Vitalo FC yo mu Burundi, ari naho yatangiriye urugendo rw'umwuga. Ubwitange n'ubuhanga bwe bwatumye yitabwaho n'amakipe yo mu karere, harimo ayo mu Rwanda. Binyuze mu myitwarire y'imikinire ye, Katauti yaje kwinjira mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, aho yigaragaje nk'umukinnyi w'imbaraga, uzi kuyobora abandi no gushyira imbere inyungu z'ikipe kurusha izina rye bwite. Katauti yakiniye amakipe akomeye arimo APR FC, Rayon Sport FC ndetse na Vitalo, ndetse aza no gukinira FKK Tirana yo muri Albania. Muri buri kipe yakiniye yahoraga agaragaza umwihariko mu mikinire no mu myitwarire. Mu mwaka wa 2004, Katauti yitabiriye CAN muri Tunisia, ubwo u Rwanda rwari rwabonye itike ku nshuro ya mbere mu mateka. Ni umwe mu bakinnyi b'ingenzi bagize uruhare muri urwo rugendo rw'amateka. Nyuma yo gusoza gukina, Katauti yakomeje gukorera mu mikino nk'umutoza wungirije wa Rayon Sport, aho yakundwaga n'abakinnyi kubera ubupfura n'ubushishozi. Katauti yari umukinnyi wihariye mu mikinire ye, aho yakinnye nk'umwugarizi ufite imbaraga, ubwitonzi n'ubushishozi. Yaranzwe no gukina atuje, adashyira amarangamutima imbere, ahubwo agendera ku bwenge n'ubushishozi mu gufata ibyemezo. Abatoza be bamushimaga cyane kubera uburyo yakiniraga mu mutuzo no gufasha ikipe kugumana icyizere. Yari umuyobozi mu kibuga, akayobora abagenzi be mu mahoro kandi agakemura amakimbirane
atabishyizemo amarangamutima. Imyitwarire ye yabereye urugero rwiza ku bakinnyi benshi, bigatuma abamukurikira bamufatiraho nk'icyitegererezo cy'umukinnyi ufite ubumuntu n'ubunyamwuga. Katauti yasigiye igihugu umurage w'icyubahiro n'ubwitange. Yagize uruhare rukomeye mu kugaragaza ubushobozi bw'abakinnyi b'Abanyarwanda ku rwego mpuzamahanga. Yafashije Amavubi kugera muri CAN ya 2004, anagira uruhare mu guteza imbere amakipe yakiniraga. Yafatwaga nk'umwe muri ba myugariro beza mu mateka y'u Rwanda, kandi yabaye intwari y'urukundo rw'igihugu. Yitabye Imana mu Gushyingo muri 2017 afite imyaka 36, aho yari asigaye ari umutoza wungirije wa Rayon Sports. Urupfu rwe rwatunguye benshi, ariko ibikorwa bye byatumye yinjira mu mateka y'abakinnyi b'icyubahiro u Rwanda rwagize. Mu rugendo rwe, Katauti yakinanaga n'abakinnyi b'ibyamamare nka Jimmy Gatete, Olivier Karekezi, Saidi Abed Makasi, aho bose bamufataga nk'umuyobozi w'amahoro mu kibuga. Yakoranye kandi n'abatoza bakomeye nka Andre Kasambungo, Laurent Shungu, Michael Ness, bose bamushimye nk'umuntu wubaha akazi ke kandi wicisha bugufi. Uruhare rwe rwahinduye isura y'umupira w'u Rwanda, kuko rwerekana ko ushobora kuba umukinnyi w'indashyikirwa udakoresha amagambo menshi cyangwa ubwirasi, ahubwo ugakoresha ibikorwa. Katauti yari umuntu w'umunyamahoro wubaha buri wese, kuko yabanye n'umukinnyi wa Rayon Sports Ange Kalisa bakagira umuryango, ariko nyuma baza gutandukana. Yapfiriye mu rugo rwe mu buryo butunguranye mu Gushyingo muri 2017, bituma abakunzi b'umupira mu Rwanda n'akarere bakorwa ku mutima n'iyi nkuru y'akabaro. Yibukirwa kandi ku bikorwa by'ubugiraneza, gufasha abana, gushyigikira abakinnyi bakiri bato no kwitabira ibikorwa byo guteza imbere imikino mu Rwanda. Katauti yasigiye urubyiruko isomo rikomeye: gukunda igihugu, kwitanga no gukorera abandi. Yerekanye ko ubunararibonye, ubwitonzi n'ubupfura ari byo byubaka umukinnyi nyakuri. Izina rye riracyibukwa muri gahunda zitandukanye z'imikino, nk'aho abenshi bakunda imikino yibuka Katauti Memorial Cup. Aha byibutsa buri wese agaciro ko gukina ku mutima no guharanira amahoro. Ndikumana Hamad Katauti yari intwari mu kibuga no hanze yacyo. Yari umuntu w'umunyabupfura, wari umuntu w'imfura ufite indangagaciro z'umwimerere n'urukundo rw'igihugu. Nubwo atakiriho, izina rye rizahora ryumvikana nk'icyitegererezo cy'umukinnyi nyarwanda w'inyangamugayo, w'umunyabwitange kandi w'umunyamahoro. Reka ngushimire wo gukomeza kubana natwe, ngusaba gukora subscribe, share, comment kuri Taratibu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi. Nge nari Justin Mind Harerimana.